Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Gasabo mu murenge wa Rusororo. Umusore w'imyaka 25 y'amavuko yaje kwitaba Imana nyuma yo gusambanya inka ikahita ipfa. Uyu musore yasambanyije inka ku itariki 15 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 mu gusambanya inka ihita yitaba Imana. Uyu musore rero yapfuye uno munsi ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 nibwo uwo musore yitabye Imana. Ni mu gihe yasambanyije iyi nka ikahita yaburira ubuzima. Uyu musore yaje kujyanwa gufungwa, nyuma yaho aza gufungurwa veterineri agipima iyi nka basanga iyi nka yari ifite uburwayi, ntago icyayishe ari ukubera ko uyu musore yayisambanyije. Nibwo uwo musore rero yaje kurekurwa asubira muri sosiyete nyarwanda, ariko yaje kwitaba Imana nyuma yo kubyimba igitsina cyangwa nyuma yo kubyimba ubugabo, akajya kwivuza bigakira, ariko uyu munsi byahumiye ku murari. Yari yabyimbye ubugabo kugeza aya magingo aya ngahita yitaba Imana mu gihe ari kujyanwa kwa muganga hano ku bitaro bya Masaka. No barimo bamujyana kwa muganga kugira ngo barebe yuko bamuvura. Rero uyu musore aza kuhaburira ubuzima. Kugeza isa abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko abagabo nk'aba ngaba basambanya inka bikaba byabaviramo ingaruka z'urupfu. Nyamara kandi abakobwa bo gusambanya bahari cyangwa abakobwa cyangwa bafite abagore, ibi ngibi rero bituma abaturage barira bafite agahinda bahorana amarira. Uyu mugabo rero witabye Imana ni umusore w'imyaka 25, yari Ingarama Kirambe, yari ataranashaka, yari umushumba mw'ino famu, ariko yarasanzwe akora akazi ke neza. Ibikorwa byo gusambanya inka ntago bari bamuziho abaturage. Abaturage bavuga yuko rero uyu musore urupfu rwe rwarijije abantu benshi cyane, rugashengura n'imitima ya benshi bitewe n'urupfu yapfuye, kubera ko nimba umuntu yapfuye abyimbye igitsina bivuze ngo yapfuye urupfu rubi cyane. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryatangaje ko ryataye muri yombi abagabo 5 bakekwaho icyaha cyo kuba baribye moto ituruka mu karere ka Gicumbi. Nyuma yuko abaturage batuye mu murenge wa Bumbogo batanze amakuru cyangwa bahamagaye bavuga yuko hari abasore bari kugurisha moto y'ibihumbi 100, nibwo polisi yahise ihagera ihita ifata bano basore barimo bagurisha moto ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda, bahita batabwa muri yombi ako kanya. Kugeza izi saa polisi y'u Rwanda ivuga yuko abaturage batangira amakuru ku gihe bazajya bahembwa, kandi abaturage bajya batangira amakuru ku gihe kugira ngo ibisambo nk'ibi ngibi bizajye bifatwa. Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kimbazi habereye amahano akomeye cyane. Gitifu w'akagari akurikiranwe cyo gukubita abanyerondo 3, umunyerondo umwe akahita haburira ubuzima. Kugeza izi saa Gitifu yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB akurikiranwe cyo kuba yakubise abanyerondo umwe akahita yitaba Imana, undi agakomereka. Byagenze gute kugira ngo Gitifu akubite bano banyerondo? Gitifu yagiye kubona abona abanyerondo baje bakubita umuntu bamugaraguza agati ndetse bamukubita imigeri. Yari umumama ubona mukuru cyane ufite nk'imyaka nka 40. Nibwo Gitifu rero yaje kurakara akubita bino bigoryi ibyo binyerondo, kimwe kiyaburira ubuzima. Rero niko Gitifu yasobanuye, kubera ko Gitifu ashinzwe kubungabunga umutekano w'abaturage. Nta kuntu ari kubona abanyerondo bari kuza bakubita umuturage bamukurubangana mu butaka hasi, nyine barimo bagenda bamukurura hasi ngo abyihanganire. Icyaha yakoze aragisabira imbabazi kugira ngo anagabanyirizwe ibihano, ariko nawe n'umujinya wabimukoresheje gukubita bano banyerondo umwe akahaburira ubuzima. Abaturage bavuga yuko n'ubundi bano banyerondo bari binani bakoraga ibikorwa by'ubwambuzi, bagategera abantu mu nzira kandi ari abanyerondo, bakabakubita bakabambura ibyo bafite, bavuga bakazabasanga no mu ngo zabo bakabakubitira imbere y'abagore babo. Ibi ngibi rero bituma abaturage bavuga ko bano banyerondo bahanwe, uretse yuko Gitifu nyine aje gukora ikosa akakubita agakomeretsa ndetse akanica. Bino byo byatumye atabwa muri yombi. Abaturage bavuga yuko uyu mugitifu bamukundaga cyane, yabarenganuraga, ndetse na rino rondo yari afite gahunda yo kuzarikuraho kubera ko ryari rimaze kubangama, ryari rimaze guteza abantu stress, kubera ko rino rondo bariregaga ibirego byinshi cyane. Mu mujyi wa Kigali ahazwi nko mu murenge wa Muhima, akarere ni aka Nyarugenge, umudugudu akagari ni aka Rugenge, umudugudu no w'Impara. Ahanga no habereye amahano akomeye cyane. Japhet w'imyaka 35 y'amavuko yaje gusangwa mu mukingo yitabye Imana, ndetse abakekwa ko bamwishe batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Abaturage bavuga yuko rero uyu musore yishwe urupfu rubi cyane, ubwo bamwishe bamukataguye isura bakamukata no kuguru. Kugeza SSR abaturage bari mu gahinda n'amarira. Ini incamake y'amakuru. Niba ushaka kumenya no makuru mu buryo burambuye urakora subscribe, ufungura inzogera. Aya makuru turayarambura mu kanya. Amakuru nakagaruka nge mwumvaga nitwa Kidasamura, urwego rw'abakorera rugakongoma. Aya makuru ni mu kanya, nukureho
ushyireho urushinge rwawe, bivuze ngo aya makuru uraza kuyumva mu buryo burambuye. Imana ibarinde, ibahereze umugisha, ibahezagire kandi ibahereze ibyo kurya aho muri hose. Imana ibarinde kandi ibashoboze. Turabakunda cyane, Imana ibaho umugisha. Thank you so much. Mwarakoze gukora subscribe, nawe nimba utarayikandaho